Owura Johnson Asiedu Nketia chirim say some form na yesi form san hyase no NDC omodo omonyo manyo so omodo monsa be hyase san say free ya ponten bre so a ye hyase de ensase share peace declaration form ase no enya de mfaso bi aba so ojem say abaki what is and what say oya boa pa Asiedu Nketia mama akwaba wo frame adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel near notification bell no so for more news. Ebusuafo Owura Asiedu Nketia chairman dema the National Democratic Congress mechre NDC amayuku no na Owura Asiedu Nketia de ensem bia betudwa na odene nsem ebetudwa no Ghana fu bia TSC ne so edi ne dwuma akoma adwen de akere no a enya asem keto akra na eden nsem na Owura Asiedu Nketia de betudwa nam so Ghana fu bi akekoma adwen de akere no me de ensem Ghana fu aka as reply de Owura Asiedu Nketia ebebro ne mom ansa na no Owura Asiedu Nketia chere se eye 2024 abato ye babetu eye declaration form no enya de NDC fo do mo nsa be hyase so omwia ombeji atum anaso omwinia ombeji atum na sa declaration form eye form bia every election year bia no eye electoral commission de ma ama yokoni na no mo sensan se ne beja asomdwe ebe prevail ewo ye manmu na eno na this year Owura Asiedu Nketia menim ni aba no so ose omonfa mu ensa enhye enkrata no ase adentia menim na Ghana fu bia trese wo Asiedu Nketia ye openi hu pa odo ma akogu Canada na trese obu yense ye gini because of politics nti papa this year election no moberi ni mo fa mo asem engine chain na ebusuafo sa ensem a Owura Asiedu Nketia ababekin make sure say Ghana journalist for ebebo hu deru aka ne kese ewo mo media platforms so but omo kan ho asem papa bia share dem koi but sa statement here Asiedu Nketia make very dangerous Ghana ya asomdwe hu hia yeyo NDC NPP CPP ahefo mo ba power mo na mo demuska nyema kaka na mo ye ede mayenti memefo no po ya complain ya ye hu ne mo ye NDC fu mo abedi o men suda ade papa na mo ye a enti no yenkukunya homa moyi Owura Asiedu Nketia pacho tena baby ese ka journalist fo edo nwa no tum e ka sensem e kasetia e kwale Owura Asiedu Nketia sasa no waka no ntwen san but yehu sa na yehu pani bia so obeka se Asiedu Nketia ntwe sasa no ensan because Ghana ha na yete no obia edwen no ho e wo manmu na wo Owura Asiedu Nketia no odo mba kogu Canada e na wo sesen okoka na journalist for na say NDC for ni bibeka say Brian Champion so enya platform bia o say ya go friend say nya dey to me no ebe ma NDC for asema Brian Champion he kan dey for politics and to chen ni face reality no on ka so den to kwa ba onu okura na de e na obo ho ban say obi magin fini sem ya semben also obo no modern say economy ni be yi e na afen so development his excellency na Adron Akufo-Addo e na be de echi Dr. Bawumia Abeyi nti no Ghana fu be shon no mo ato abade amomo ntinya de abatu we do mo jeje omo na NDC fu abeje afi omo ze ma ya sembone na mo NDC fu mo na to mi kura mo ene kura mo na mo se mo break yeta ka mo be say NPP fu embefa na na say ka mo say ATS na so de NPP fu sa mo so mo kura to mi a mo bebo ho ban say na obi magin fi mu sem ntin sama Brian Champion e ka no seriously mi ho de bone bi e wo ho a ntin NDC fu enda yes ye be boot for boot say yempe nsim hu bia wo man mu na ebusuafo ansa na me de ensem a Ghana fo aka ebebro no mintinsi Owura Asiedu Nketia no so kakra Owura Asiedu Nketia what's the declaration form no onfa wonsa enhyase na wonsan nti no se NPP fo yo madwin so mba biwe ma de besi na de besi ne Ghana na NDC fo dia na se wo Asiedu Nketia Ghana na ya odia Ghana NDC fo dia tumana ya so enko edidi na ebusuafo the reason why intia and as a reasons intia Owura Asiedu Nketia chere say declaration form NDC for informal ensa ase no enyama mienu na mefefie baako o chere say declaration form no do omo nsa ase kra na still omo koto aba amanfo bi ewu omo bo amanfo bi tu no mu nti no
insemhu na yo mu de ntin ya de omo de omo se kwakọ hyase na oresi edun ketia I think say you know better than me and na we say edun ketia oba politics me nyende you know better than enkofu bebre e wo Ghana ha no we ya why say sa declaration for me enye say bi a abatu bedu na omo ba bekuku bi ntin na wo se mon sai da bi mo sai se na ebe ya se NDC mu winia NPP beti ase se na ebe ya NPP winia NDC fo beti ase se na ebe ya CPP other political parties ni winia other political parties ni beti ase enye obi kwakọ na wabo obi 20 na mo sign sa declaration form no in any way we say edun ketia da ben e na omo ato aba wo Ghana ha since NDC for start ya mu di Ghana so for 27 years za here NPP nso ato aso anu da ben ya ato aba wo Ghana ha no ma we esi edun ketia wo bebi ewuda hell no wo bebi ewuda e wa batum because wa bomba ho ban de omo akogu Canada akọ school papa e bo mo bra papa bi intinya dia obakra obewu abatum anasa obakra abatu bi dia obeto ebi opa no beba opa na omba inti sa wodo we Ghana ni na so wondwe wo ho na abatu bedu what's the casting vote o cast we are go home o radio ana TV tie ni ensem ne ko wodo se da bi o ye chairman o ye area King Kong into work or ballot box mempene mule yebe shi ofane se table boot for boot ni yede beko na omo abogutu na wawu asa no na obeblem ni me biti he minua na mebusu ni bi no oba abatu bedu a oba akoto na bewi obagina polling station was wo bobo wo fie ogbo na wonte a ade chia obati ni papa e president no nti se what to abewi a kofie na kwotena se working kan wo TV na radio tie anke be yanko bia krenche ni fie woto abewi a just go home ene sa no won kokun obi ena akwa koye case into rest edun ketia you know better than we do unim say nya abato mu to quantina sa declaration form do mo sign on be sign some be mo sign some be dia to me say yare ana yenwi ni ana mebwa ena second one o say enya dia mo be sign because mo fa mo say nko hye bibia na NPP for area mo sa 2024 about it and this for I put it to you people say mo akasa mo nim say aba we mu are you know say aba we mu are nti na mo yesa no mo hwe campaign na yekọ na mo di ato nsu na de ade mo are menya politics wa ha menya politics no cry say na make am because mo nwe ya anka declaration form we that say de bia mo san ye bia mo san ti this year we de na question go na ora say educatia enye ndc fo na mo say mo akọ collation who school no how we almost see collect results na de na mo say mo akọ ho primary JSS SHS every mu university abo degree na you know into this year election the more film when fe because enya dia more machine ebe breaki en obi ate afa mo so no mo se mo aye ready anything na mo beje bia mo de bebo mo ballot ho ban no mo aye ready say mo beye nti where from this in wiemu na de ade enya afa region no kan elections are won at the polling stations nti wiemu bia eni ho ore se dun ketia entokwa na ndisi fo mo ahyeda ye mo adwen se mo pesa mo de ba but yenye mpena mo fa se entokwa na mba declaration from be sign yo mo be sign nde assign o china enye saa mo ye DC party ni fi abatu na eba betu ni mu because God ahenya omo dia se wo declaration from no sign adan ya mo pesa NPP fu be wi aba ni mu na mo to no obi wi am and the rest say don't get I put it to you say mo so ndisi fo mo ya konvoa mo so mo wi election ni mu because se mo wi election ma o si dem hu so mi wi NPP NDC for mu na mu wi am ho ti de tumi akwa di nsem na obo ho ba na usuro beboa ene usuro mo mfa ya mu hu na mu nja yen Ghana fo no ya brabo ma ye ne ye ni na mu sa ye ndi ye mu ko na ye ntos na ye nchi ene ye ngari ni enta ye baby na mu nya mo power mu nya mo ntumi na mo mama mo abeti so a ye mo mfa mbre ye e da ne ye nsan because ye nsan na de besi na NDC for ye rade abe owre say dun ketia o se de besi say NPP for ye so mu wi ma de besi in wi mi ni ba bia what's elections no police station ho obe kan no ho na be hu say wo wi anasa wo wi nti omu wi no police station enye offend say hwaya Jemensa
ne office and we win election into declaration from number sign papa rest edun ketia because Ghana ya mondia enya mondia o Ghana nyo bia dia say yensan ye kwato aba wose kosan na so nwembra so wonsan adan ya owi akodi nsem no ma bonutu no akodi nsem mo be bonutu nipa na odi nsem no mo bonutu no em we say edun ketia you are living your life una won ba na wabusia na wo ye no you are living your life peacefully you are enjoying yourself the nipa na ewuti say Ghana ni utu hofo na wa akodi nsem no mo abonutu a edun akasa ujejeja but enya ni nti na wose monsan NDC for more science and a movie on Bejatum. Moving yes, NPP for Bejatum after redeem. Why? And practically be I. Yenty reply I got a food being so a day and ma. I said in Katia. Where money swine, and what I said, vote massively against this party. And I went so waters, and what I said, oh yeah, wapa, I said in Katia. You think because of your power you want, you can play with the life of the Ghana people. And I went so kunsin and I just said, Papa Mahama is back with his empty promises. The Dumso chief, the king of unemployment, vote against him. And I went so HSN, preparing their minds for a massive defeat. And I went so HSN, nobody cares about your NDC and your useless Mahama. Please let's us think why. And I went so HSL Okwasia, you can sign your death warrants. You know concern me.